ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 21 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kuba ibiganiro leta ivuga ko bizahuza abanyekongo bose. Ese bizatuma ibibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu bikemuka? Mu by'ukuri ibibazo bihoraho mu isi hose ariko bikemurwa n'ibiganiro, kandi si ngombwa ngo abanyamahanga cyangwa se abandi bose aribo baza kudufasha kuganira, kugira ngo tuganire neza twisanzuye nuko tuganira nk'abakongomani tukabwizanya ukuri. Muri iki gihugu kandi icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira. Mu yandi makuru, Perezida Trump yagiranye ibiganiro na Perezida wa Liban baganira kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano agamije guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah ukorera muri Liban. Tufite n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Dutangiye n'aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye, duhereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'icyo gihugu Felix Tshisekedi aherutse gutangaza ko yemeye gukoresha ibiganiro bidaheza byo ku rwego rw'igihugu bigamije gukemura ibibazo bya politiki n'intambara bihangwa bimaze imyaka byugarije icyo gihugu. N'intambwe ikomeye nyuma y'umwaka urenga umwe imihati yo mu rwego rwa diplomasi ntacyo igeraho, aho yari igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu yatumye abantu nibura miliyoni 6 bata ingo zabo nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi kuri ibi biganiro, mu kanya gashize navuganye ku murongo wa telefone na Bigirumwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama ba Perezida Felix Tshisekedi. Ntangira mubaza ese bizaba biteye bite? Ibiganiro umukuru w'igihugu yatangaje ni ibiganiro bihuza abanyekongo, cyane cyane abantu muri za opposition ndetse na gouvernement, mu rwego rwo kurebera hamwe ibibazo biri mu gihugu n'uburyo byabasha gukemuka. Ubwo ibyo byaba bisobanuye ko amashyaka yose ya politiki arimwe n'atavuga rumwe na leta ndetse n'imitwe twaje intwaro nka AFC 23 izatumirwa? Amashyaka atavuga rumwe na leta yego, abandi nabo bari bitwaje intwaro bagiye bakorana n'ibihugu by'ibituranyi kugira ngo bateze umutekano mukeya bica abaturage. Iyo ni yindi kategori, cyane ko dufite ibiganiro duhuriramo za Doha n'ahandi. Sintekereza kuko wenda bibareba, ariko nabo baramutse batandukanye n'ibyo bihugu bikomeza kubakoresha mu nyungu zabo, ntekereza kuko icyo gihe leta yabisuzuma ikabireba ko bikwiriye. Ariko kuri ubu ntawahamya kuko nabo bazaba barimo cyane cyangwa se batarimo, ariko imitwe yindi yose ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi izabishaka yose ndatekereza ko izaba irimo. Mwari mukomoje ku bihugu bibakoresha mu nyungu zabo, ni nk'ibihe bihugu? Ni igihugu cy'u Rwanda cyane nicyo twabasha kuvuga, nubwo hoba hari n'ibindi, ariko iki kivugwa n'ikigaragara ni igihugu cy'u Rwanda tuvuga, nta kindi tuvuga. Ariko Corneille Nangaa ni umunyekongo, Sultan Makenga nawe ni umunyekongo, kimwe n'abandi bayobozi bazwi muri uwo mutwe. Hari n'abakomeje kunenga leta bavuga ko yirengagiza umuzi w'ibibazo ikabishyira ku bindi bihugu. Icyo mwakivugaho iki? Icyo cyuvuze ngo Corneille Nangaa ni umunyekongo, yego ni umunyekongo par nationalité, ariko uko yitwara nuko yifashe kuri ubu ngubu ntabwo akorera Kongo, kandi abakongomani bahuye kuganira ibibazo biri mu gihugu nuko bagomba kuba bahurije bose ku mugambi wo gushakira hamwe icyagarura umutekano cyangwa se amahoro mu bakongomani. Ariko mu gihe Nangaa yifatikanyije n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babuze abakongomani amahoro, sintekereza ko ngo twamubara nk'umukongomani muri iyi dialogue hayitegurwa. Hanyuma dusubiye inyuma gato, kimwe mu bibazo igihugu kimaze igihe n'imyaka gihanganye nabyo ni intambara leta irwana n'uyu mutwe. Mu by'ukuri ibibazo bihoraho mu isi hose ariko bikemurwa n'ibiganiro, kandi si ngombwa ngo abanyamahanga cyangwa se abandi bose aribo baza kudufasha kuganira, kugira ngo tuganire neza twisanzuye nuko tuganira nk'abakongomani tukabwizanya ukuri kw'ibibazo bitwugarije biri mu gihugu, kugira ngo tubashe kureba kuko twabibonera umuti.
Tukiri kuri uyu mutwe wa AFC 23 si nawo mutwe wonyine none witwaje intwaro, hari n'indi mitwe irenga 100 ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byaba byerekana ko ikibazo kirenze kure ikibazo cyayo 23 gusa. Indi mitwe yose ihari ba nyirayo wenda bamwe bazaba bari mu biganiro niko dutekereza. Abo ngabo rero dutekereza kuko mu biganiro bagomba kuzoparticipa cyangwa se abahagarariye bashobora kuzoparticipa kugira ngo nabo zo bakora cyangwa se ibituma bafata intwaro mu buryo butemewe n'amategeko wenda kugira ngo bizaganirweho bibonerwe umuti. Dukomeje abanyekongo bamaze kubona ibiganiro byinshi bitatanze umuti. Ni iki cyatuma noneho kugeza kuri ubu ngo abaturage bagirira ikizere ko ibi biganiro bitazarangirira mu magambo gusa nk'ibindi byose byagiye bibaho? Icyo nicyo kibazo natwe duhagazeho cyane gikomeye. Ibiganiro byagiye biba byose byabereye cyane mu mahanga. Ibyo nibyo byatumye amahoro atagaruka. Ariko noneho ibi ngibi ni ibiganiro bizaba bihuje abanyekongo ubwabo kugira ngo babwizanye ukuri kandi bakunda igihugu cyabo, baba patriote bafite susi yo kugira ngo amahoro agaruke. Uwe yari bigira umwami Kongolo Jacques, umwe mu bajyanama ba perezida wa Kongo Felix Tshisekedi. Dukomeje n'aya makuru, Perezida Trump yagiranye ibiganiro na Perezida wa Liban Joseph Aoun i Washington baganira kwishyurwa mu bikorwa ry'amasezerano ngenderwaho hagamije guhagarika amakimbirane hagati ya Israel n'umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah ukorera muri Liban. Imbere yaho ingabo za Liban zatangiye kohereza abasirikare mu mudugudu wo mu majyepfo y'igihugu mu rwego rwa gahunda yashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi gahunda biteganyijwe ko ingabo za Israel zizagenda zisimbuzwa buhoro buhoro n'ingabo za Liban. Izo ngabo za Liban zizahabwa inshingano zo kwambura intwara abarwanyi ba Hezbollah, umutwe ufite ubugenzuzi ku bice byinshi byo mu majyepfo ya Liban. Muri Senegal, perezida w'iki gihugu Bassirou Diomaye Faye yarayemeye ku mugaragaro gushyigikira uwamubanjije ku butegetsi Macky Sall mu kwiyamamariza umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Kandidatire ya Macky Sall yatanzwe n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ariko kugeza ejo leta ya Senegal yari itaratangaza ko imushyigikiye. Ibi bibaye nyuma y'uruzinduko Macky Sall yagiriye i Dakar aho yahuye n'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa BBC ukorera ishami ry'igifaransa i Dakar, Papaout Diaw, maze abanza kumubaza impamvu perezida Diomaye Faye yafashe iki cyemezo muri iki gihe. Alors, pourquoi maintenant? Il faut savoir que dans un entretien accordé... Nukumenya ko mu kiganiro yahaye ibimenyesha makuru byo muri Senegal mu mezi aheze, Perezida Bassirou Diomaye Faye yari yavuze ko yababajwe n'ingene vyerekeye uko kwitoza kwa Macky Sall yakumenyeshejwe na bagenzi be b'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Akababazwa no kubona ivyerekeye mu Nyasenegal abimenyeshwa n'abakuru b'ibindi bihugu, niyo mvo yatanga. Par des chefs d'État d'autres pays. Donc c'était la raison avancé. Umuntu yavuga rero ko kubona Macky Sall yaje Dakar kubonana n'uwamusubiriye aribyo byatumye ibintu bija mu buryo. Avant cette rencontre là. Mbere yaho bari babonaniye Doha muri Qatar. Macky Sall mu nyuma noneho amusanga ku kirimbiwe i Dakar. Umuntu arashobora kuvuga ko rero ibintu byateye imbere aharagahaze karahava. On peut en déduire que la situation a évolué et que les malentendus ont été dissipés. None uko gushigikirwa n'umukuru w'igihugu vyoba biha Macky Sall amahirwe menshi gusumba yuko atsindira ico kibanza cy'umunyabanga mukuru wa ONU. Je ne peux pas affirmer si ça lui. Sinokwemeza ko bimuha amahirwe menshi gusumba, ariko umukandida ashigikiwe n'igihugu ciwe n'umukandida dashigikiwe n'igihugu ciwe sico kimwe, hariho ubudasa. Nk'ubu nta nkeka ko ashigikiwe na leta ya Senegal bigiye kuzomworohera gusumba mu bikorwa vyo kurondera ico kibanza. Birabereye cyane gushigikirwa na leta yawe kurusha kugenda wenyene. Biragaragara ko hari ico bizohindura. Que de partir tout seul, c'est clair que ça va changer quelque chose. Ariko turazi kahise k'intwaro ya Macky Sall ku mugambwe Pastef w'umukuru w'igihugu hari ubu. Umugambwe mbere Macky Sall yari yarafuse. Hari n'abahuye n'intureka muri ico gihe n'ubu Pastef kironderera ubutungane. None umuntu ntiyovuga ko ari ukwivuguruza kwa Diomaye Faye mu gushigikira Macky Sall. Canke ni kwa gutandukana n'uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere Ousmane Sonko kuguma kurushiriza gukomera. Aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye lui ubu Bassirou Diomaye Faye ashaka gutanguza umugambwe wiwe bwite kugira atsimbatare muri politiki, kandi arondera abanywanyi haba muri APR umugambwe wa Macky Sall, haba no muri Pastef wa Ousmane Sonko, kuko hari abashimye kumuguma inyuma. Mu ruhande rwa Sonko basaba ko haba ubutungane, Macky Sall ashigwa imbere ya sentare.
ariko ku ruhande rwa Diomaye Faye bafashe intumbero ko woreka ubutungane bugafata umwanya wabwo kandi ko mu gihe cose ataja zabo baragirizwa Macky Sall agumana uburenganzira bwiwe bwose. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Kuwait yahamagaje ambasaderi wa Iran kugira ngo yamagane ibyabaye nyuma y'uko Iran yibasiye ubwato butwara peteroli bwa Kuwait bwari bunyuze mu muhora wa Hormuz. Ibi bibaye mu gihe Iran nayo yakomeje ibitero byo muri ako karere ku wa mbere aho yibasiye ibigo byinshi bya Kuwait bitanga amashanyarazi n'ibikorwa byo gutunganya amazi yo kunywa. Mu gihe intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje, Perezida Trump ubwo yavuganaga n'abanyamakuru mu biro bye yavuze ko Iran yifuzaga cyane kugirana ibiganiro. Hagati aho igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyagabye ikindi gitero cy'ibisasu nk'uko byari byagenze mbere kigamije kugabanya ubushobozi bwa Tehran bwo kubangamira ubwikorezi. Ku ruhande rwayo igisirikare cya Amerika cyatangaje ko cyagabye ibitero bigamije kugabanya ubushobozi bwa Tehran bwo kubangamira urujya n'uruza rwo mu nyanja. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashinzwe ubuzima muri iki gihugu bavuga ko icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira nyuma yaho hemejwe ko agace gashya k'ubuzima ka Aja mu ntara ya Ituri nako kibasiwe. Kuba Aja yiyongereyeho bitumye umubare w'uturere tw'ubuzima twibasiwe ugera kuri 47 muri 46 muri two na n'ubu icyorezo cya Ebola kiri gukwirakwira. Igitero cy'indege cya Israel cyahitanye abantu 6 bo mu muryango umwe mu mujyi wa Gaza nk'uko byatangajwe n'abaganga baho. Igisirikare cya Israel cyavuze ko icyo gitero cyari kigambiriye umwe mu barwanyi ba Hamas kandi ko kigisuzuma ibyo cyagezeho. Minisiteri y'ubuzima iyobowe na Hamas itangaza ivuga ko abanyapalestina barenga 1150 bamaze kwicwa mu bitero bya Israel kuva hatangiye agahinge k'intambara na Hamas mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. N'inkuru ya Yolande Nel mwumva mu ijwi rya Benjamin niyo kwizerwa. Amashusho yafashwe agaragaza inzu y'umuryango yahiye mu ijoro ryakeye mu burengerazuba bw'umujyi wa Gaza. Murumuna wa Filas Al-Masir yabwiye BBC ko Filas yapfanye n'umugore we Sarsabed, abakobwa babo 3 n'umuhungu wabo. Abo bantu 6 bose bashyinguriwe rimwe. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko icyo gitero cyari kigamije umwe mu barwanyi ba Hamas ariko nticyatanze andi makuru arambuye. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu byamaganye ubukana bw'ibitero bya gisirikare bya Israel bikomeje kwiyongera muri Gaza. Byatangaje ko mu cyumweru kibanziriza iki gitero giheruka byibuze abanyapalestine 57 barimo abana 6 bishwe. Mu minsi ya vuba igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero byinshi ku bagize imitwe yitwaje intwaro y'abanyapalestina. Kivuga kandi ko bamwe muri bo bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 muri 2023 cyagabwe kuri Israel kigahitana abantu benshi ndetse kigatuma abantu benshi bashimutwa. Icyakurikiwe n'intambara yo muri Gaza. Muri Sudani igitero cy'indege zitajyamo abapilote cyagabwe ku musigiti wo mu ntara ya Darfur y'uburengerazuba muri Sudani ku wa 5 aho cyatumye impungenge zirushaho kuba nyinshi zuko abasivili bakomeje gushyirwa mu kaga mu gihe urugamba rwo kwigarurira umujyi wagoswe rugeze ahakomeye. Iki gitero cyabereye muri El Fasher cyahitanye abantu barenga 75. Bivugwa ko cyagabwe n'umutwe wa Rapid Support Forces n'ubwo uwo mutwe utaremera ko ari wo wakigabye. RSF iri gukomeza gutera intambwe mbere mu rugamba rwo kwigarurira Burundi umujyi wa El Fasher ikawambura ingabo za leta nabo bafatanyije nyuma y'imyaka irenga 2 Sudani iri mu ntambara. Ubu tugeze ku isaha y'Isamoya n'iminota 43 i Nairobi, muri Kenya ni 12:43 mu Burundi no mu Rwanda. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Nyirabazungu mu burakari bwinshi rero n'ababyeyi bo bazindukiye mu ntonganya barapfikiye n'urunana. Iryo gare ko ryari riguhitanye muzehe ntabwo warirebaga? Igare se ryashaka rikampitana n'ubundi nta cyagendaga. Ariko papa ku myaka yawe ingahe koko uravuga ngo nta cyagendaga? Urabona tutakigushaka indi myaka nibura nka 30. Muranshaka ngo nkore iki ko nabyaye nkabarira mu gakura ntegereje iki kintu? Ntabwo se ushaka kureba abakwe n'abakazana n'abuzukuru? Ubu nawe nikirahinda. Abuzukuru se niwe uzababyara? Abana bazaba babyarira muzehe. Ubu se rero urabona nyine atari inkumi sivo hangaha akakuzanira umukwe? Ubonye uvuga icyo kiroge se urabona ntegereje umwuzukuru wacyo ryari?
papa ugeze nawe ntuka koko. Icyakora ngiye nkubwire wa mwana we, uranyumva neza? Ndakumva. Ntabwo iyi mikino yawe nzayigumamo pe. Ndagiye ariko mu kwezi kumwe ube wampaye umwanzuro. None se papa, niba uyu munsi muvuye aha nta kintu mbabwiye, ubu murumva koko mu kwezi kumwe twaba tubasuye? Niyo mutadusura ariko mukaba mwamaze kuduha gahunda neza uko iteye. Wenda mukavuga muti tuzaza kubasura umunsi uyu n'uyu. Gufata irembo ni itariki yiniye. Noneho ubukwe nabwo turabuteganya mu kwezi runaka. Ngaho nimugende tuzabitekerezaho turebe nzababwira. Ngende mu bintu byihuta Leya. Ndashaka ngo umbwire niba uwo Chris agutwara cyangwa se ngo ukingire Gustini urimo kukunsaba cyane. Ariko papa, nawe urasetsa koko. None se washingira umuntu ntanazi? Kumenya umuntu se bitwara amasaha angahe? Yegora. Wowe fata umwanzuro umenye niba iryo tesha mutwe ryawe mutandukanye. Ubundi uzuhurira n'umugabo gushaka mu rugo maze urebe kutaha mutamenyanye. Niba nta mukunda se. Gukunda se niki mwana wa? Ko yari amashyengo y'abazungu. Yegora. Ubundi kera ba mama ntibabahekaga bakabashyira abagabo bataranahura. Suko se. Ariko aho nyine ni kera. Ubu se uyu munsi wakubita umuntu mu ngobyi koko ukajya kumushingira umuntu atazi wa mubyeyi we. Ceceka nyine nawe se. Niko nta soni. Nkawe ubundi ninde wagutumiye mu gutanga ibitekerezo mu bibazo by'uwo muryango ko ntawe tukuzi? Ariko mama, ikibazo cyawe nawe none rwose wagikomeje cyane kandi ntabwo gikomeye pe. Ariko nagikomeje ko mvuga ibyo muki wawe yambwiye. Ntiyavuze se ko nashobora kumujya inyuma agiye kubyara nyirakuru adaharima? Mama, urabizi ko twabyumvaga kimwe nanjye mvuga nta mpamvu yo kwirirwa rwose tuzana uwo mubyeyi wundi kandi anisaziye. None umugore yamaze kugucurikanga rero. Urumva koko nakwiriye kumuherekeza mukandekeza adahari ngo acunge ko ntamugirira nabi? Simpamya ko nori nashaka mukandekezi kugira ngo azagucunge kutazamugirira nabi. Aramushaka ngo akore iki? Ngo azambere umupolisi se ancungira umutekano cyangwa? Urabona Norine ntazi nyina. Yarezwe na mukandekezi kuva mu bwana bwe kugeza abaye inkumi. Urumva? Kuri we rero ntabwo rwose mukandekezi ari nyirakuru ahubwo ni nyina. Nibaza ko ari impamvu yumva kwiriye kubyara mureba hafi. Cyakora umunyeshuri mwiza uriga ugafata da. Muki wawe yarayaguhaye kigwa. Ndumva nta usobwa ibyo yarayagusobanuriye. Ibyo nkubwira nibyo natekereje kandi ndumva bifite ukuri mama. Rwose mubyeyi mwiza ndumva nta mpamvu rwose yo kuzana amatiku kandi twari tumaze iminsi tubanye neza cyane. Ese amatiku kugira ngo so umugore wawe yazana? Utanzanyeho itiku n'amahano ugira ngo sinamubanira neza nkamubera nyirabukwe w'igitangaza. Ariko rero wowe nk'umuntu mukuru n'igihe yazanye wahajya rwose umwihorera. Ntuzi ko atari byiza ko umugore utwita ahangayika koko? Waretse mukandekeza akaza kuko mwitaho muri babiri ntacyo bitwaye koko. Nimureke mutiteza abanyesoko muri abakobwa n'abagore bakuru. Ejo bundi ntabwo delegiteri yakubwiye ngo urebe ku rubuga rw'ishuri abantu batari online bahamagare tujye mu nama. Warampamagaye ntiwanze kumpamagara? Ibyo byarabaye Leya. Niko nibyo koko wanze kumenyesha muri umuntu wanjye inama y'akazi? Urumva sibyo nabikora sori. Ngiye directeur yambwiye guhamagara abantu. Noneho kuko n'amasaha y'inama yari yegereje mpamagara abantu vuba Udesiya ndamwibagirwa. Kuki mu kigo cyose ari je wibagiwe se? Nuko ari je ufite izina ribi cyangwa nuko ari je utagaragara mu kigo cyose? Wese iyo ugiye kwibagirwa ikintu ufite icyo ugendera ukavuga ngo iki ndakibagirwa iki ndakibuka. Eko mana yanjye. Umva Leya, uko byamera kose uramenye utazongera kuvuga ngo muri umuntu wanjye wamwibagiwe mu bibazo birebana n'akazi. Babyumva neza? Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umbwira ngo wibagiwe kumenyesha amakuru arebana n'akazi, never. Nanjye nibyo mubwira. Kundi inshuti ya Nyesi ntabwo bivuga ko ndi umwanzi wa Leya. Oya Udesiya, ibyo byo rwose nawe bireke. Uri mwene mama ariko ndakuza gakongo kawe n'iriya rumari nk'iyo saka none mwirirwa mumucurira imigambi yo kumutwara umugabo none ngo umukunda hese waretse kujijisha wowe. None se ku buryo ibibazo bye na Nyesi na Chris yabizana no mu kazi? What do you mean? Uri umugore uzi icyo kugira umugabo bivuze. Ntabwo ndinjije ngo ngire ngo urankunda kandi ushyigikiye umuntu ushaka kuntwara umugabo di. Hanyuma se kuki directeur utamuhakaniye ngo mubwire ko je udashobora kumpamagara kubera ubwo butiku bwawe? Uzangabura nibanyirukana cyangwa uzantongera umwana? Ibyo byo rwose nabimubwiye
nongeye kumva ngo yanze kuguha amakuru arebana n'akazi twaba babiri ubyumve nawe Reya ubu se bakwirukanye wa mugani yakorerera. nanjye nibyo mubwira ntibibazo byose twagirana akwiye kubitandukanya n'akazi kuko ku mugani wawe ubushuti bwanjye na Nyesi si ubwa none kandi sinitegura kubuhagarika ngo Reya nuko ari inshuti ya mukuru wanjye. Ariko se Budensiya ndakumva nanjye reka nkwibarize ubundi iyo ureba rumara inkwi ubona kwiranye n'umusore mwiza nka Chris koko? yewe usuhuza erega ni njyewe ni njyewe komera urava ukajya he urebye ndavaye se nkajya he wa mugabo we ntaho rwose ndi kubunga nka roho mbi n'ukuri kw'Imana. none se nyine uragiye n'utwo dushwambagara tw'uturingiti ubu se wowe ureba uturingiti ukareba udusafuriya n'udusahane ntabwo uhita wibwira ikibaye igiki se ni ibiki? nyine nabuze amafaranga yo kwishyura ikibahima cy'abandi none baranyirukanye. hanyuma se bakwirukana ukaza iwanjye aho kujya iwawe uragira ngo nkurikiye? ariko rero uri umuyobozi ndaje nyine ngo nkemurire ikibazo. umva rero ngubwire Pascal iyi nzu ni iyanjye niyubakiye mu mafaranga yanjye nese uraje ngo nguheme icyumba urumva ibingi bari ibiro by'umudugudu? niyo utampamo icyumba hano ariko nyine wategeka Stefano kumpa indishyi z'akababaro cyangwa agatwara umugore n'abana be akajya kubagaburira kuko ibi byose niwe wabiteye. none se niwe ukwirukanye? ariko kuva mu rugo rwanjye rwose nkajya gukodesha ikibahima niwe wabiteye. mbere hose nari mbanye neza n'umugore wanjye twibera mu nzu y'ubuntu rwose nta kibazo dufite na kimwe. ariko Stefano ntiyigeze akubwira ngo sohoka mu nzu t'umugore wawe? ariko Rufo wowe umuntu ashaka gusenyera urugo kugera naho rwose abyarana n'umugore wawe wabyihanganira mukagumana nkaho nta cyabaye koko? ega Pascal ikibazo ufite ni iki? ibyo bintu urabivuga ariko nta kimenyetso gifatika utanga. hanyuma se murega mu nama abantu bavuze ngo iki? uretse Stefano wenyine hari undi muntu wigeze wumva ahakana ko bari abana atari aba Stefano koko? mu babivuze bose ariko byari amagambo nta wigeze apima abo bana. urabyita amagambo kuko utarababona ariko nawe wakubise ijisho. Rufo rwose ntabwo wakongera gushidikanya bose amatwi yabo ntiwayatandukanye n'ayandutiye cyangwa undi mwana wa Stefano. uko ni ukuri nkubwiye. Pascal rero ikibazo cyawe kiragoye kuko nakomeje kubaza abandi bantu nsanga bitoroshye kwihakana abana bavukiye mu rugo rwawe. none se mukavuga ko ngiye Pascal nkwiye kuba nduhira abandi? sheri Honorine we ngonde mami fufu karemerekera aho ngaho nyibwira mituweli urayishyuye se? umva sha ntonzi se urumva ngewe nahaguruka ahangaha nkajya ku kagari nkagaruka ntakoze icyanjyanye. iya yanditse barayemeye Kareme cyangwa batugumishije mu 8,000? batugumisha mu 8 kandi narakoshoje cyangwa kira nawe wirebere singiye nyemeza bwishyuze. ndarenga tangaye indi mpamvu yashere rwose kumbi n'ibyishimo yuko batwemereye kwivuza ku mafaranga akwiranye n'ubushobozi bwacu cyane rwose. ariko 24,000 buri mwaka sha twari kujya dutagangara gusa. Kareme nubwo wishimye ngiye ntabwo ari cyane. ntabwo wishimiye se ko tubashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza aho uzafatirwa arinda hose uzahita ujya kwa muganga nta mususu? none se kujya kubyara nyogokuru wanjye adaharumva bizanshimisha Kareme? oya hazaba hari niba umushaka azabuzwa n'iki se kuza? ariko ubanza uriya mukecuru ngo ni mama wawe utamuzi Kareme buriya urabona azemera ko aza koko? oye bazaza nuko mama bayiganirira yaba mwangira iki se ahubwo azaba anatomba yabonye umukecuru mugenzi we bazajya bamarana n'irungu. yiganirira yajyaga amabara kabiri ataraza gutwara amiga ngo ajye kumuha amagi ubusa aheruka kumutwara ryari? oya humura yewe ibyo byiguhangayikisha nyogokuru wawe azaza kandi na mama nta kibazo rwose muzagirana. ayiwe aka kanara wigenze biteze umugore mwiza sheri aka kana kawe Kareme kirirwa kantera imigeri rwose wagira ngo inda yanjye ni baro. baba we agahungu kanjye we jisho bebe ariko si kurikiye aho Kareme komeza nyine umuganiriza ubyiringiye hano ateye umugeni. ariko Mutiga ndakumva aka kabari kawe wazagashyize mu rwagwa
twese ari abakire n'abakene tukajya twisanga iwawe ese ko ibi wakoze ari iheza cyangwa ikumira ry'abantu bamwe na bamwe? oya busho rata uyu mugabo ntakubeshye, inzagwa n'ibigage birahari hariya kwa bakari bwende, ushaka ibyo aragenda akabisangayo. Hano rero ni kwa porofeseri, hagomba kuba inzoga ziyubashye n'abahanywera bakaba ari abantu biyubashye mbese bari sumati cyane. nanjye ibyo ndabyemera. maze ngahera mu gitondo ntawumpamagara, ariko nagera ku icupa ho gato sinzi ikibibabwira bakampamagara ukagira ngo baharuwe abantu. Stefa mwitabe wowe gacwa, wasanga rugiye kudubikira ka rwose. Mwitabe wasanga ikoma riguye da. alo ye ko nakumva neza ninde? Kira kuri ho parire yewe bavuge cyane, ubona ko hirya hanga batangiye ibiganiro byashyushye se. Ni ngewe Stefa. Ariko abaturage turasekeje koko, ni wowe se nde ko ntakumenya? Ariko sheri ntabwo wamenye, mukobwa jana ntabwo umuzi koko. urafashwe kavunerwa umuheto. Umutinda rutarya koko. Urabona ngo mukobwa jana umutekerezemo umukire koko utanga akazi. None se wowe uhamagaza telefone zose uhuye nazo, ntugira telefone imwe uvugiraho? Warayinguriye se nanga kuyivugiraho? Oya aka ni akavuyo rwose, uzashake byibuze umuntu umwe cyangwa babiri uzajya utira, ku buryo nuhamagara amenya ntuyu undi mukobwa jana nkareba uburyo nkwitabamo. Umva ibyo si byo nguhamagariye, kandi nabikubangamiye kuba mpamagaza iyo mbonye yose uzayingura urebe ko nzongera kwirwa ntiratira. Umpamagariye iki se? Nguhamagariye iki? Urumva nta buri cyo nguhamagarira? Uheruka kugira icyo mfasha ryari? Amezi ntabaye 3 niba atarandi. None se nagufasha buri munsi njye amafaranga ndayahorana? Ku buryo sana bazatangira ifashabera utampaye n'ibihumbi 10 byo kugura utubuto n'agafuka igikoma. Ariko abatindi nimwe bantu muzi kuvuga amafaranga kandi mutanayatunga. Ese ubwo ibihumbi 10 iyo ubivugisha amatama yombi uba wumva byavahe? Hanyuma se hejuru y'ishyaka ryose nakurwaniriye nkanga kugira umuntu ari we wese nemerera ko ari wowe twabyaranye, inyuro nizo ugiye kunyitura. Si inyuro ndakubwiza ukuri mukobwa je, wowe urambwira ngo nguhe ibihumbi 10 ngo abana bagiye gutangira kurya, nanjye nkakubaza nti ibihumbi 10 wowe ubwawe wari wabitunga? None ibihumbi 10 reka tubireke twumvikane uzajya umpa buri kwezi. Onyumvire none ariko rubanda murateta da. Ndaguha umushahara wa buri kwezi se kuko wankoreye iki? Cyangwa kubyarana nawe ni business yunguka buri kwezi? Nuko mbwiye Stefa ngo kubyarana nanjye si business. Reka nze noneho nkwereke mukobwa jana aho mbera ka ibintu byose mbivuyange bihita bisubirira uduhe. Reka njye gushaka mudugudu noneho mwerurire mubwire uwo twabyaranye naho twahure maze ndoresha. ngo Stefano mu ihurizo aremera guha umukobwa jana amafaranga se cyangwa arareka mushyire hanze? nawe mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Ikinamico urunana nituyije ku musozo w'amakuru twikabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagiye kuba ibiganiro leta ivuga ko bizahuza abanyekongo bose muri iki gihugu, kandi icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira nyuma yaho hemejwe ko agace k'ubuzima ka Aja mu ntara ya Ituri nako kibasiwe. Mu yandi makuru, Perezida Trump yagiranye ibiganiro na Perezida wa Libani baganira kwishyurwa mu bikorwa ry'amasezerano agamije guhagarika amakimbirane hagati ya Israel n'umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah ukorera muri Libani. Tuboneho na gushima bakomeje kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube BBC News Gahuza, harimo n'iyigaba John Bosco, nibeshaho Simeo Ngoga ndetse n'abandi batandukanye. Tubibutsa kandi ko mushobora no gusura website yacu bbc.gahuza.com, aho dufiteho inkuru ivuga ku mukinnyi Lamine Yamal wishimiye intsinzi y'igikombe cy'isi ari kumwe n'umuvandimwe we.
nari kumwe nanjye Latifa Mutesi no kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Iber Masuwa aya makuru yarahagarariwe na Chansar Abimana.